Aha rero niho bita muri Ruhinamavi. Aha niho bita muri Ruhinamavi, murabona ko bahakambitse bahagize igihe, hari amabomba yagiye apfuba murayabona, hariho indake baratangiye kwimba, urabona indake zabo urabona. Ni ukuvuga ko hano bahatinze, bahagize umwanya baratinda, barahanza barahaguma, urabona. Urabona rero barahagumye umwanya munini cyane, barahaguma. Hari amasasu bagiye basiga, hari amabombe bagiye basiga, hari ibirato, hari ibintu byinshi basize, hari chaine, urabona basize ibintu. Gusa iracyari Ruhinamavi, iracyari Ruhinamavi gusa ku bantu bari kuhareba rero. Hari ibintu byinshi byatakaye hano cyane. Ikibazo gusa gikomeye kiri hano ni amasasu ataraturitse, amasasu ataraturitse. Ubwo rero ku baturage biragoye ko hano haba hari ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwabo. Urabona ibintu biri hano, harimo amabomba amwe ataraturitse ari muno, hari amabomba ataraturitse hano hamwe. Ikindi kibazo rero, mu rwego rw'umutekano wanjye ntabwo mba nirinda kugira ngo mbashe kuba ninjira mu bisambu ngo mbereke, ariko haba hari ibintu byinshi kandi bitangaje hano hari ibintu kabisa. Iyi ni Mayana rero ya za Gitavi, aho hose FARDC yarahageze, mutagira none ntabwo yahageze. Aha hose yarahageze, yashinze imbunde, yashinze amadrone, iriya mihana yose mwamubona, Pasiteri Kanizumingi, aha hose mwamubona yarahageze. Hariya niho bita kwa Harera, uriya muhana muri kumubona. Aka niko karambi rero bakaza bazamukamo, urebye bakazamuka hano bakazamuka aha. Nk'uyu n'amavuye mu bidego, urabona bakazamuka. Aha habaye ikintu cyitwa ibomba, aha habaye ikintu cyitwa bombe. Tuzabizoroshye cyane. Aha hose ndiko nzamuka niho bazamukaga, urumva. Ngiyi imisozi rero igisirikare cya Kongo cyari kirimo, nira hose muri ko mubona iyi misozi yose cyari kiriho, ni mu bidego. Uyu mwana wose wa bidego twatubereka, ukaza iriya ni Karongi, hari umuriro zatekereje bamaze kugerayo. Aha hose ni Ruhinamavi barahagwaniraga, murabona. Aha ni Ruhinamavi, aha hose barahagwanira. Aha rero hose barahagwaniye kumubona, hose naho bagwanira. Urabona amabombe, urabona amakompora bahakura ya yose n'imihana ya za Karongi, za Irundu. Muri uyu muhana rero niho batemagura wa mukecuru, uyu muri kumubona hepfo. Baratangiye kwimba deja communication cyangwa se indake, urabona ngo barasirema. Aha barahageze barakambika, baricara baratuza, baricara baratuza hano. Baraharaye barahaguma, ndetse bahaga iminsi kingahe ubwo bagiraga irundu, hari amaze kuba kika yabo, ariko bahabanje mu gitondo kimwe baramaze kuhavanya. Harashije imbunda nyinshi cyane, urabona. Aha hose rero hari imbunda, bariko barasa. Yego, ngira ngo mumaze kubyumva ibintu byinshi
Ifize muri FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse nabo bafatanya barigamba kwisubiza imidugudu 3 hafi y'Iminembwe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ziremeza ko zongeye kwigarurira imidugudu 3 yo muri teritwari ya Fizi yagenzurwaga n'inyeshyamba zatwirwaneho. Ibi bije bikurikira imirwano ngo yabaye mu karere hagati ya FARDC ndetse na twirwaneho, ndetse bwo n'abafatanyabikorwa babo nyine mu bice bitandukanye bikikije Minembwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Hagati aho kandi igisirikari cyemeye ko cyatakaje point 0 ndetse cyemeza ko cyahavuye mu rwego rw'amayeri y'intambara, nkuko byatangajwe na Lieutenant Rigani Mbuyi, muvugizi w'ibikorwa bya Siko Sokola 2 Kivu y'Amajyepfo. Nyine imidugudu ivugwa ko FARDC yafashe nyine cyangwa se yigaruriye ni Kashamata, de Wihene ndetse na Kimete. Yavuze ko mu gihe cy'imirwano nyeshyamba zatwirwaneho zahatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi mu Bugarara mu majyepfo ya Minembwe, nkuko inkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Umusirikare rero nyine uriya muvandimwe witwa Rigani Mbuyi, ni Lieutenant Rigani Mbuyi, yavuze ko rero imirwano nyeshyamba zatwirwaneho nyine ahatiwe gusubira inyuma kugeza ubwo yimanukiye rwose ngo irabebera irambuka hakurya iriruka cyane. Ubwo rero ibi ngibi bije bisanga byinshi nyuma ya ifatwa rya poison nkuko babitubwiye. Rero uriya musirikari Rigani Mbuyi yemeje ko FARDC ikomeje kurwanira kugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose. Muribuka ko ibi bice biyoborwa n'abayobozi bashyizweho na M23. Ibi rero yabihurijeho na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Erakano mu nama y'akanama k'umutekano yabaye kuri uyu wa mbere muri Uvira, aho hakanye ibihuha bivuga ko Baraka yavuye mu maboko y'inyeshyamba, asaba abaturage gutuza no gukomeza imirimo yabo ya buri munsi. Ibi ngibi biravugwa nyuma y'amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko ibice bya Mikenke ndetse na Poezero byafashwe n'abarwanyi batwirwaneho bashyigikiwe na AFC M23 mu mirwano ikaze yabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Mu cyumweru cyashize rwose ndabyibuka nk'ahari nk'ejo rwose yashize ku munsi wo kuwa 4, byahereye kuwa 3 aho amakuru atandukanye yasohotse avuga ko igisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine cyaba cyaratakaje Poezero, yongeye gusubira mu maboko y'abarwanyi ba AFC M23. Rero birasa naho bya bintu bishobora kuba ari byo, ari nako duhita tubona nyine ibijyanye n'ibitero biba bikomeye cyane. Ucyo ngusaba ni kimwe, kanda follow, ukande follow ku mbuga nkoranyambaga za The Quick Times News, ukande subscribe hano kuri YouTube, undi ujye ubona amakuru atandukanye tugenda tukugezaho ya buri munsi, kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru tukugezaho buri munsi buri saa.